dengan mak dia. Kan hamba mak dapat cing ulama naudzubillah min dalik. Bahkan makna kata-kata ulama kalau lebih tak makna dia cehnya mak. Kata-kata nada muasan kung kali medang kalau tak makna dia ceh. Nah dengan menada muasan kali keun babu boleh. Nyak Daud god payangiku gelengku payang mata. Difa jauh dipiuh di kampung Jawa. Kampung Jawa kabeh tudung jak bela bakong ke kerja pengalih jadeh lintu gue malam berosa pakan kawai hikah lintu darah baru kamu tuka ija dak muduka roh ngurajeh lebih tanya orang kaya Nyak Daud nyan mata mudreh lambu kuajeh nada mabu asang kurung kali gekeun ba abu bre geun tan mana musabah na muda jeh kalau belah maknanya bude gubernur kalau belah belhedro tu idang gubernur jeh nyan makna kalau belah geun tan mana dia dah apa-apa mereka pun pandai nadam ulama Aceh Abu Hasan kurung kali itu nak berkat ulama Aceh. Nyak Daud dah perintah li kata Abak Si Mansur raju dah kata dia minta mu lah negara Aceh 58 km dah belah pesawat lebo retabah dengan dua pesawatnya tajak bantu Jawa lumbuh nan pesawatnya good penyangiku nyan nan pesawat gelengku payang mata di keroh hata Aceh le gelengku payang mata pada langkrong pi atas pulau bah mana di tengah kerong pi atas pulau subang bak penuh pi atas pulau tablo dua buah gugur pengku tiap bantu Jawa pesawat yang gelengku payang mata di keroh hata Aceh le gelengku payang mata difa jauh di piuh di kampung Jawa pesawat hanya kampung Jawa piuh difa jauh di piuh kampung Jawa pesawat gak bantu Pulau Jawa. Kampung Jawa kabeh tutung kamirah Pulau Jawa gebantu li bangsa Aceh bendera kembali merdeka bak Belanda mirah Pulau Jawa jak belau bakong ke kerja gebedah Abu Hasan kurung kali gebedah Abu Yang Muda Wali gebedah Soekarno gebedah Abu Bre gejak laki Pak Soekarno tak pedang Republik Indonesia bak kena bak nang Aceh hanjit gebeli Soekarno mak tedang Republik kena Aceh kenanya nang Aceh pulau hanjit gebeli jak belau bakong ke kerja kena le jadeh Nyak Daud lintu gue malam berosa makna lintu gue malam berosa Abu Bre dipecat bak gubernur militer Aceh dapanuli wa kena Aceh sabah kena Abu Bre dapanuli Medan wa kena Aceh gubernur Abu Bre lintu gue malam berosa Abu Bre kena le jabatan dipecat bak gubernur lintu gue malam berosa bahkan kawai kah lintu darah baru kamu dukai aja Nyak Daud Nadat Rija darah baru Aceh bahkan kawai hikalin tu darah baru kamu dukai ya Nyak Daud dan bendera bintang bulan ke bendera lain hanya ija darah baru Aceh bintang bulan jak di batai labang di bapuan bintang bulan hanjir berduka sabah bintang hanjir kata mah sabah bintang hanjir pada nyan ija darah baru Aceh dak muduka roh ngurung Aceh Nyak Daud lebih tanya orang kaya nyan nada mak puasan kurung kali lebih dah mana dubna bangai tu kiban dah ceci ulama Aceh